The guy gave me a very interesting story. Yeah, his father. Yes. Todo ajira ni saimo tigane papa. Tigane papa. Ya ndigere goko. Tigane ke. Papa. Ni ndigere ke. Goko. Ndigere goko. Akijira, he was a very ambitious person. And even today he is. By all means standards. He is an ambitious person. And no ajiri atkijira atiriri last year. Papa auri ni kora kiru. Eliwawa. Nimekora. Acha. Tondu ari mukora. Tondu ari mukora. Aiyaga mburi. Papa ari muici wa mburi. Wajita. Na ndi undu nginya nao mamenyete. Ti mari anene. Asa no ni mamenyete makamenya karia ya baba wao. Ni moici. He was a thief. Yes. Na meta kwa teisia akiria meta kwa kasorastras kana meta kwa katorastras. Ni katorastras. Nugo meta kwa leto liko lirito muno. Katorastras. Neta kuga string. Moici wa mahio. Father, to deny anybody else. Yes. We are talking about his father. He was a cattle thief. Wanyita? Yes. To iremena mundu ungi muthuri ungete moragirwo nake. Maiyaga ki? Ng'ombe na mburi. Maiyaga mburi muno. Main yao yari mburi. Ma specialize na mburi. Na ndikweka ni maire cia kamauara net. Hende cia kamauara net cirigite kuiyo. No acio miaka ira maiyaga ri ni miaka ya gatene tondu ni early 90s late 80s. Yes. Niguo they used to specialize in that. Na ure ate hende mweri ni magethire na makiya mburi. Wanyita? Makiya ki? Mburi. Ewe mundu re woka kugira ki? Mburi icio iria ciaiywo. Mburi iria ciaiywo. Thoko. Riu ne he uria wagiraga. No kana ki? Na matakaya. Wanyita? Oka na pick up. Yes. Marekia kuya mburi tondu maciete utuku ri. Makimweterera okeke atia? Akue ki? Mburi. Akue mburi. Makimweterera nake ri. Mundu ucio nake ri. Ndokire. No yagire guka niki? To nake ararite agikua. Kiuragwo. Ucio ni gukua nguite. He died. Yes. No, the man died. Uria mundu anyitekaga hinahi. And he collapsed and died.